twe turi umuvuduko TV nanone online on YouTube of course turabasaba gukora subscribe kugira ngo tugende tubibanamo mu buryo butandukanye. Rero ibihe bintu byose birihuta ariko kugira ngo bitagusiga umuvuduko TV ushobora kubera igisubizo. Twe twagiye twageza inkuru zitandukanye. Inkuru tuje kubageza aka kanya ni inkuru iteye amatsiko n'amakenga menshi cyane, ariko warakoze cyane wakoze subscribe ndetse twagenda turasa ku ntego. Reka dusuhuza abantu batandukanye bari mu karere ka Musanze, by'umwihariko abantu bari mu karere ka Burera, bari Gicumbi, bari mu majyepfo y'u Rwanda, hariya mu karere ka Huye, Gisagara n'ahandi, hari hepfo mu mirenge ya Ndora n'ahandi. Yes, hanyuma inkuru tuje kubagezaho nuko ese burya wari uzi ko abantu bajya bazuka. Ni umukobwa w'imyaka 12 wari wapfuye, yazutse ubwo bari bagiye kumwoza, nyine bagiye kumushyingura. Oh la la, Imana ishimwe cyane. Umukobwa w'imyaka 12 witwa Siti Masifufa Warda yashyizwe mu buruhukiro bw'ibitaro nyuma yaho abaganga bavuze ko yapfuye, ariko ubwo yari arimo kozwa agiye gushyingurwa yakangutse abari bagiye kumushyingura bagwa mu kantu, ariko nyuma yaje no kongera gupfa. Urumva rero nyine nakanya gatoya, nukuri Imana imwakire mu bayo. Navuze ngo Imana ishimwe ko nerinsko yongeye kubaho cyane, ariko ubwo urumva ko yaragarutse gusezera mu buryo butandukanye. Umuryango rero w'uyu mwana w'umukobwa wari wemejwe n'ibitaro ko yapfuye, watunguwe no kubona yongeye kuba muzima ubwo barimo kumwoza biteguye kumushyingura. Siti Masifufa Warda wavurirwaga mu bitaro by'ahitwa Bolingo, ahangaha ni muri Indonesia, nyine ni mu ntara ya East Java. Indwara zirimo ahangaha yararwaye nyine indwara zirimo diabete, yabaye karande ndetse n'izindi ndwara zo mu ngingo kuwa 18 Kanama mu uyu mwaka. Rero yatangajwe ko yapfuye kuri uwo munsi saa 12 z'umugoroba. Nyuma umurambo we ugera mu rugo iwabo kugira ngo atunganywe, hanategurwe gahunda yo kumushyingura. Se umubyara yavuze ko ubwo bamwe mu bagize umuryango we barimo kumwoza, uyu mukobwa we yaje gukanguka. Uyu mugabo yabwiye Detik ati ubwo umurambo we warimo kozwa, umubiri we watangiye gushyuha, amaso ye yahumutse, umutima we watangiye gutera n'umubiri we uranyeganyega. Uyu mukobwa rero yahise asubizwa mu nzu, hanyuma umuganga ukomeye ahita ahamagazwa atangira kumufasha guhumeka no kumwongera oxygen, ariko nyuma yongeye gupfa. Pole sana. Iki kibazo cyitwa Lazarus syndrome, bavuze ko gisanzwe kiba ku bantu bishwe n'imitima, ari nayo mpamvu uyu mukobwa yaje kuzuka kongera agapfa. Amakuru yavuze ko 82 y'abantu barwaye indwara y'umutima bongera kuzuka nyuma y'iminota 10 bavuzwe ko bapfuye iyo bafashijwe guhumeka. Twe turi umuvuduko TV on YouTube, warakuze ukora subscribe, ariko turacyakeneye n'izindi nyinshi, ukore share hanyuma nareba amavideo yacu. Uyu mwana rero yahise yongera kozwa bundi bushya, ashyingurwa mu irimbi ry'ahitwa Lambanjikuning. Rero nkuko mugenda mubibona mu mafoto atandukanye, ntabwo byamuhiriye ngo yongere abeho mu buryo butandukanye. Twe turi umuvuduko TV, turagenda tubagezaho updates zitandukanye. Uretse ibi ngibi rero ntabwo byoroshye cyane, kubera ko urumva ko yongeye agahita yitaba Imana, ariko urumva ko mu buryo butunguranye nyine yazutse, ariko akongera akitaba Imana mu buryo butandukanye. Ariko byari byatoye nyine n'iyi ndwara bagiye bita ni indwara nyine ngo yo kuba umuntu yapfa, ahanini cyane ngo yitwa Lazarus syndrome. Nika kwita Lazarus syndrome bazatubwira nimba itaravuye kuri Lazaro, kuko Lazaro hari uburyo yari yitabye Imana, ariko biza kurangira n'ubundi yongeye nyuma y'ubuzima, kuko Lazaro we ntago yahise apfa ako kanya, nyuma yaje kongera arapfa. Rero urabona ko ibintu byo gupfa umuntu agahita azuka mu kanya bahise babyita Lazarus syndrome. Reka rero tubashimire, twe turi umuvuduko TV, mwarakoze gukora subscribe, ariko turacyakeneye n'izindi nyinshi. Reka tukomeze kwifuriza kugubwa neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibintu byose bikomeje kugenda neza ku muvuduko. Ciao.